Sen bargo stolban arkasında görünböysün. Lölün erkege. O deyim de. Kartoşka piyaz savuz geldi İslam'ı. Hani? O'zim ham aytdim, qulog'im ichidim umumiyonim. G'unajim qochirtirardi. Құтпанды күніңіздер менен урматтуу айымдар мырзалар, Ош шаарынын тургундары, коноктору, барыңыздар бүгүнкү шоу концертке кош келипсиздер. Кана бир колдон келишинче бир каптыраак кол чаап коюңуздарчы, келиңиздер. Эгерде бүгүнкү концертте ким кол чаап шаңды олтурган болсо, No Name командасынын атынан Онадырдан 5 сотик жер. Анда менсе урматтуу айымдар мырзалар, урматтуу жалпы бүгүн концертке келген коноктор, акырындап биз концертибизди улантабыз. Алдыңыздарга биз No Name командасы. Кол чабуулар. Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич айткандай, бүгүнкү концертти Кудай колдоп жакшы өткөрүп алалы. Балдар, парадка окшоп жинди чыгып койдук, а? Жок, ЗАГСке окшоп жинди чыктык. Ким чыгат, балдар, биринчи? Башта өзүң. Өзүм баштай берейин. Эмгекчилердин күнү 1-май, Ден Конституция 5-май, Улуу жеңиш 9-май, майрамга бай, май, кымбаттап кетти пактамай. Ассаламу алейкум, бүгүнкү концертибизге чындыгында абдан көп адамдар келиптир. Мен концерттин башында айтайын, бүгүнкү концерттен түшкөн акчаны кимдерге жумшайт деп ойлойсуздар? Достор, бүгүнкү концерттен түшкөн акчаны жетимдерге жумшайбыз. Жок, анчалык кол чабыштын кереги жок. Командада мына икра менен Йома жетимге жумшайсыз. Концерттин башында бир жаңылык айтайын. Мен дагы элге окшоп бутка туруп болуп кетейин деп бир компания ачтым. Сетевая компания. Адамдар келип жазылып атат. Сиздер дагы келип жазылыңыздар. 20 000 менен жазыласыздар. 15 күн күтөсүздөр. 40 000 кылып кайтарып берем. Ооба, мына мен ортодо гарант болом туугандар. Келиңиздер. Кадыр Жармат салмаспы, сиздин үстүңүздөн арыз келип түшкөн. Биз менен отделенияга жүрүшүңүз керек. Алдамчылык беренеси боюнча. Басыңыз. Биздин концерт болуп атат, кой туруп. Биздин кызыкчылык жок, жүрүңүз. Жүрүңүз биз менен. Өзүм барам, уудугабы? Жок, азыр жүрүшүңүз керек биз менен. Жок, 2 саат убакыт бергиле, сахнанын артына туруп тургула, жок дегенде мен өзүм барам. 2 саат. 2 саат, ооба. Мынаны чечпейбиз бирок, качып кетпеш үчүн. Күтөбүз. Бул жакта болобуз. Ман чечкиле. Жок. Не кылам мен? Концерттин аягына чейин ушундайбы? Араңыздарда бир мындай чече тургандар болсо келип жардам берип коюңуздарчы. Эркектин шымынан башка любой проблеманы чечебиз гой. Ассаламу алейкум.
Ой, Икрам аке, біз нема қылайлы? Ай, жандарым, мен сілерді ұнтып қалыппын. Қозы, сен чоңырақсың, базарға бар. Базарда ішті қыл. Сен Макаренкаға барасың. Макаренкадан Навай паркқа түшіп тұрып, берке тырға чен сен қарайсың. Бар ері. Сен үшіл жерде менен чоқ іштейсің. Қара адамдарды көп келген, ар бірінен 3 сомдан алсақ пұтқа тұрып кетеміз. Бірінші. Билет албай қачып кіргендерден аласың. Ой, Икрам аке, қочып кіргендерді қанат біламыз? Емі өздері көздері жалдырап, аяққа отыршы білмей патырап қалады, ошадан аласың. Екіншісі, мо випке бар оласың, випте жирный клиенттер отырады. Түсіндің бі? Аламды нұрға бөлейсің, ақ көйнөк кейсен көйгөліп дегендерді кім ұрдаған ле? Ишен. Қолыңа не кен тағып алдың? Емі оңой ақшаны артушы екен да. Ой, аке жон, таны жаныңыз соғылсын, чыройлық кина бола екенсіз. Келіңіз енді бір 5-10 сом садақа қылың, аке жон ішлеріңіз жүрішіп кетсін. Ишім жүрішсе үшін тіп кешен тағылау ле, чоңғыз. Қолымда темірінен башқа ештекем жоқ. Қаласаң үшін чечіп ал. Машу, теміріңізді ечіп берейін. Әлде қөкәліті бұны. Так, бір 3 кило шығады, порттерге таштап қой. Ішті қылайыр, тірікчілікті қылайыр. Мен саға айтқам, елді алдауа, елдің ақшасын жеве деген, мұна ақвал қамаласын емі. Сенім не? Мамлекет бағыт ауыз, сендер елдің ақшасын жеп атасын есі што? Бізге елдер баледен алыс болойын деп өздері разы болып 5 сом 10 сом берет. Саға үміт қылып берет ақшаны. Бізге ақша бергенден кейін біз бата береміз. Саға ақша берсе сен қуада бересің, ләпше бересің. Икрам, аны қой. Маға бір нәрсеңер жақпады. Қайсы нәрсеңіз? Қыз жігіт паркта жүрсе, айланшықтап жігітті жүдетіп ақшасын алмайынша кетпейсіңер. Неге ұшындайсыңар? Ал біздің ең жақсы көрген методымызда. Қойшы. Паркта 2 жаш тұрса, қыздарды атайын жөнетім, бар шарет еттім. Анан қыздар барып тұрып, баяғын атырабында айланат, баяғы өткені бір бала, ішілмей бала кен, қызыны көзінше бізге 2000 сом беріп таштады. Йоғы, анан? Анан 3 күн паркқа келіп бізді издеп табалбай қойды. Икрам аке, ана шу 20 сомны майдылы берейін. Мұнша қатты ақшаны кім берді? Виптен вице-мер берді. Вице-мер? Значит, мер 100 сом берген, вице-мерге келікше 20 қалтырда. Үшіға майда сұрап отау. Аз майда қылып берем мен. Мұна майдан беріп қойды. Жоқ, анда дерсе жоқ бізде. Жоқ, біз жөлі коллектив біз. Жоқ. О, лөлібінен мамиле қылсаң, жет атан кешірбейді дейді. Мені жет атам жоқ, мен дедомскиймін. Біз жөлі коллектив біз. Ишенбейм. Доспыз біз. Ишенбейм. Жақсы бір сөз бар ғой. Ақылды қарышқыр өзінің қоросына тиіспейді. Бізде дағы бір жақсы сөз бар. Өзінің үйірін қарай албаған айғыр емес дейді. Значит, сен бейсін. Жауыз мен бей деп антипас кетеп бе мен? Қадыр үшіп елдің көзінше қапа қыласың да адам де. Вой, Икрам аке, ұнтып закке отырмей, проблемар боляпты. Уройлық танышларың жоқ. Götümü Kadir, kolda var altını barkına жетіп, сада қолар ішті қылері жаным, оны Икрам, мағадағы елге дағы қызық болтады. Күніне қанша ақша табасыңар? Ем табауыз деймі? Айтсаң ем қызық болтады, айтсаң. Ем қыздың жашын, еркектің айлығын сұрава дейді. Ем ошонша ақша табасыңар, қыздарыңның кеуетесін қарап, жемында бір фигурная теке қыздардан алып алсаң болбай жанына? Теке қызға теке фигурная ақша кетіп қалады да. Бирö figura dedi vi. Özüzgün kaçı. Rahmat. Kızlar, sizlerге дағы çoğun rahmat. Так, bir cumada 3 жол қайталайсыңар. Bir айдың içinde менде болып қаласыңар. Rahmat çoğun. Динка, азыр не болдым нерде? Еми, акелерим, байкелерим, тағаларым, amma potçalarım. Неме десем енді? Ей! Жөнел айт, не болды? Елім, мені сілер құттықтап қойсыңыр. Болот, бүгінден баштап, мен фитнес тренер бол ішке кірдім. Ошондо сапожник без сапага деген. Ей, Қадырка, сіз мен үстіме издевайся қылтасыз ба? Издевайся қылған жоқ мұн? Күліп атасыз ба? Жөнін айтып қойдым ғой. Не құттас? Менші, между ғана, прочим, анша-мұнша қыздарын по сравнению үшін салыштырғанда, мен табиаттан сұлумын.
Tabiattan sulu deysinmi? Tabiattan men krasavчикмин. Тура айтасыз, Динка сен арық чырайсың. Siz болсочу чачыңыз ушунчалык узун, кашыңыз жей берип, уф деп чарчайсыз. Сен бар го, столбанын арқасында көрінбейсің. Сизчи ушунчалык сулуусуз, сиз холостякка катыш керексиз. Сенчи мен күйөө бала менен урушат окшойм. Сиз Арманиде мындай модель болуш керексиз. Сен биз 2040сың. Икрамка, сиз ушундай караганда кыздардын 20-20-дан түшөт го. Мен күйөө баланы урушат окшойм. Неге? Сен багалбай арыктатып салып тур ғой. Икрамка, сиз жаман. Табиаттан сулуулар. Сен вообще сулусуң. Сизчи өзүңчүн чалып красавчик. Колумбияны сулусуң. Жок, Икрамка, сиз. Лөлүн эркеги. Оу, дейм да, Сен немен лөлүн эркеги деп атасың? Карап айтасың өзүңүн. Маймыл деди кел Бишкек таныды. Ужас деди кел Кыргызстан танып калды. Эми Орто Азия лөлүн эркек деп танып калбасы де. Андан көрө мисалы мен Йомага окшоп, Йома досуңуз бар го. Икрамка, мен сизге бир нерсени айтайын. Коя тур. Йомага окшоп не деп атасың? Жок, айта берсин, Динка айтсын. Просточы, булар бизди көрө албайт. Жок, Динка, булар мени көрөт. Сени көрөт го, Динка. Икрам. Эми Йома бургер деп калдың. Йома өзүнүн атынан бургер ачты, туурабы? Ооба. Сен деле атыңа эмне ачсаң болот? Мен биринчи сенден баштабайлы. Не деп? Мына атыңа эмес, затыңа жараштырып, бетиңе жараштырып. Кадыр патыр. Жок, болбойт. Менде да идея бар. Кадырдын каттамасы. Жок, болбойт. Өзүмдө идея бар. Кадырдын колбасасы. Жок, кадырдын колбасасы кичине грубий болуп калат экен. Неге? Лучше кадырдын сосискасы. Оло? Отел кол чабалсын. Нормальный идея. Болду. Эгер иштеп чыксам, биринчи өзүң ос десин. Болду. Жазыр эле ос дегиз коём. Йома эстеп калды, кана өзү. Балдар. Не дейт? Силадамын, тамача. Мен каяктамын дейт. Мына Йома 30 секунд убакыт берчи. Биз ойлонуп туруп команда менен жооп береличи. Мындай оор суроо укпагам мен. Так, биринчи машинадан мен түштүм. Жок. Экиден ким түштү? Мен түштүм. Үчтө. Өзүм отурдум. Жок. Жокпу? Знаешь, что 4 мынада. Жооп бер. Йома, Динка жооп берет. Биз команда менен кеңешип, Эмил байке, чечтик, сиз ушул кара машинада отурасыз. Жок, мен ал машинада эмесмин. Бар, кадыр барып караганы кулакка теп атат бул. Йома, түшчү бери. Барбы? Жок экенсиң да эле. Бардачокты карачы. Бардачок. Брат, бардачок ташчы. Жок экен. Поликтин астындачы. Биякта да жок экен. Бензин бакта ham жок, а? Жок. Балдар. Оу. Мен порт биякты карагыла. Кана? Портекте келе бар, портекте. Картошка, пияз, сабыз келди, амисламы? Картошка равандыкы, сабыз жаллаваттыкы, тукум токтуку, сүт малдыкы, насвай жолдош байканыкы, а мына портер тагамдыкы. Ассаламу алейкум. Ой, акежон, ишлеріңіз жүрішіп кетсин. Акежон, келіңіз енді 5 сом садақа қылып бериң, акежон, келіңіз енді. Ой, чырой. Карындашым, эми бир дом дарыладым. Бар, бир айланып кел, анан берем, а? Бир айланып. Кандай отурасыңар? Бир кол чаап коюңуздар. Ой, акежон, мана айланып келдим, енді берасың, Яман пышык экенсиң да. Бар, стадионда айланып келсең, анан берем, эркексе. Ростон берасың? Ростон берем, а? Хабапты. Йома! Май канча май? Май 1000 сомдон азыр. Не кымбат? Доллар кымбаттап кетти. Йома! Жумуртка канча сом? Жумуртка 50 сомдон. Ал эмнеге кымбат? Доллар кымбаттады. Йома! Бул жумуртка тооктун путтарынын арасынан чыгат го. Доллар кандай тиешеси бар? Ошо короз американский да? Кандайча? Она кара келатат. Бунун Америка эмес, Япон короп го бу. Бу Японияда төрөлгөн, Америкада чоңойгон да? Йома, помидор каяктыкы? Помидор Тажикстандыкы. Албайм. Бадырың каяктыкы? Бадырың да Тажикстандыкы. Могу чайкоочулар яман тойгоздуңар, кичине патриот болбойсуңарбы? Ой, помидорго патриоттун эмне тиешеси бар?
Тажикстандын мөмө жебесин алып келип Кыргызстанда сатып атасың. Алар границада эмнелерди гана кылбай атат. Намыстуу акчага сатып бүттүң го, ема. 15 күн күт Өзбекстан чыгат, 15 күн күт өзүбүздүн Арабан чыгат. Урматтуу эл журт, бүгүндөн баштап Тажикстандын мөмө жебесин албагыла. Санкция жаралайбыз. Өздөрүнөн көрсүн. Айтам мен ушуну. Меметчи. Акежон, мана стадионду ham айланып келдим, энди берасызбы? Икрам, канча жылдан бери доспуз турабы? Таныш билиш кылалы. Айтып кой досум мынага, шакиртиңе. Ёма, в бизнесе дружба не бывает, так что заплати, чувак. Карындашым, мындайдан чыгасың дагы Ош шаарын бир айланып кел, анан берем. Ростон берасызбы? Ростон беремин. Хоп, бопты. ХБК кайда бериң, эртең ошол жака барам, ХБК барам. Ёма, о таган акиматыр сатпайбы? Сатпайт ал. Көптөн бери көрүшпөдүк. Чогулбадык. Мына чогулдук. Эми сахнада мына элдин астына бир сүйлөшпөйлү. Мына кымбатчылыкта акыбалыңар кандай болот ате? Акыбал кандай дейсиңби? Бир калдан акыбал кандай деп сурашканда парик кийип эртеп атабыз деген экен. Бир боюнда бар аялдан акыбалың кандай деп сураса, бутум варикоз болуп, ешип, кускум келип, любой адамга чиним келип, "Яман нервиң чыгып атат" дептир да. Болду эми. Бир депутаттан акыбал кандай деп сураса, сырттан бумага алып келип, эптеп атабыз деген экен. 20 жыл заправкада иштеген акага аялы дезодорант подарка кылып, күйөөсүн айтыптыр, жытыгандай экен десе, күйөөсү жыттап туруп, "Катын 92 дептир." Мед коллежде 3000 кыз менен окуган жалгыз жигиттен акыбал кандай сураса, акыбалым кабады дептир. Балдар, мындай. Мен көптөн бери кыялданып жүрөт элем, могу сахнага, стадионго чыгып бир сөздү айтам депчи. Бак, кыргызда бир сөз бар, туугандар. Агалар отурат, эжелер. Улуу сөздө уят жок дегенде. Ошо мен бир сөз айтып коеюн. Айт. Чындыкты. Мына жерде да випте дагы чоң агаларыбыз отурат, турабы? Улуу сөздө уят жок, туугандар. Бизге Ошко артист конокторубуз келет, башка жактан коноктор келет. Ошолорду гостиницага жаткызыштан коркуп калдык. Эми өткөндө бир гостиницага жаткызсам, кыйч деп атат, квартирага барсам, ал жакта дагы кыйч деп атат. Үйгө апар? Үйгө барсам дагы кыйч. Не кыйч? Эшикте. Туура айтасыңар. Өзү улуу сөздө уят жок дейт. Мен ушу 2 катын алып алып, жыргап жүргөн байкелеге кайрылып кетейин. Мындай биринчи махабат менен экинчи аял менен жыргап жүрө бербей, анча-мынча биринчи махабатыңарды дагы эстеп тургула. Ато биринчи махабатыңар бирөөгө экинчи махабат болуп тийип кетпес. Улуу сөздө уят жок, мен дагы сахнанын үстүнө бирдемкени айтам. Ошто гейлер яман көбөйүп кеттиңер. Сен каяктан билесиң? Просто өзүнүн группабыз бар да. Улуу сөздө уят жокпу? Мен дагы бирөөгө айтып коеюн. Урматтуу гинеколог болуп иштеп жүргөн эркектер, ишиңерди токтоткуlayм. Жок дегенде камазис болбойсуңарбы? Неге? Катуураак нерсе кармайт дейм да. Мына жерде мини юбкачан бир кыз ары бери басып жүрөт, чоң кыз. Отурчу сада колоюн. Адамды кыжалат кыла бердиң. Мына жакта ары бери басып жүрөт. Биз го майлы үй билелебиз. Мына алдыңда турган солдаттарды кыжалат кылбачы, отурчу. Ёма, солдаттардан кыжалат болбо. Неге? Булар компотка аралаштырып таблетка ичип алган. Ошо тарыңан барбы? Как раз бирөө калган да. Берчи. Абайла. Канча саатка таасир этет? 2 саатка. 2 саатка таасир этет. Чоң кыз, смело баса бер. Жигиттер баштады. Кана кетти. Балдар. Лөлү маалла. Каякта лөлү маалла? Лөлү маалла Оштого. Достор, эң алгачкы тамаша кыз жигиттин телефондогу сүйлөшүүсү. Көрүңүздөр. Алло, Динка. Хоп. Мен азыр сага бир 2 мүнөттөн кийин чалсам болобу? Эмнеге сүйлөшөрүңчү? 2 мүнөт козу, сразу кайтарам. 2 жылдан сүйлөшөбүз го. Эмне? Бир нерсе жакшыра турган бир нерсеңиз барбы? Жок, просто туалетке кирип чыгып алайын. Икрамка, смело сүйлөөрүң, мен ошол жерде отурам го.
Бүгінгі біздің концертімізге қырғыз күйөрмандар келді. Өзбек ұлтындағы күйөрмандар келді. Емелесеткіле бір қырғыз жігіт менен өзбек жігіт бір жерде олтырып қалса, эмне туралы сүйлөшөт. Көріңіздер. Ома, қана өзбек күйөрман? Ай, мен айтыптым, а? Досым, сен айтып отады. Ассаламу алейкум, қандай жақсы. Жақсы аке, өзіңіз қалайсыз? Тыншыпсыз? Жүріпсіз? Аке, кімге балайт қылған келсіз? Енді біз нонеймге да. Сен кімге балайт қылған? Енді аке, біз өзіміздікіміз, біз де нонеймге балайт қыламыз, оны адырлеміз, аке? Аке, мо концерт болыпты мы? Нонейм чықсақ биттен нас чекесіз мі? Жоқ, мен сигаретіле чекем. Оха, чоңғыстан шол бәлі ба? Мақұл, атым Динара. Манікі болса Дигера? Мырзалардың башынан өткен, ошол мырзалар 11-10 класста военкоматта медосмотрдан өтішкен. Ошол медосмотрда кейде аял кишилер иштейт болчу. Елестетиңиздер, 9 кабинет, медосмотр, 11 класстар, аял киши иштейт, 9 кабинет. Кеттик. Следующий. Саламатсыз ба? Келің ақсақал, балаңызды алып келдіңіз бе? Небереңізді алып келдіңіз бе? Жоғы, мен өзім келдім, мен 2004 жылғы болам. Қанша? 2004? 2004? 1004 мес бе? Жоғы, 2004 бұне жемде тамашалаштасың менен. Сен жарабайсың, сен көзің ашки тағат кесін. Плюс бұ же минус бұ? Косинус. Берші ашкин көрінші. Мына көрің шембесеңіз нормально. Бұның лупа ғой, қантет. Эже, мен көрім, жақшына болсаңыз, мен атайын служба қылған келтамыз. Неме қандай қылтас, эже? Келесо. Эже дейм. Мен бұл жақтамын. Ушақтасы білем, эже, просто тамашалықтам мен, эже. Мен текшеріп көрінші, мен көзім көреді, нормально. Боп тұр, шанс берейінші. Мына қайыстамға. Боп тұр, мына чоңырағын көрсетейінші, мына қайыстамға. Боп тұр, мына саға атамғасын көрсетейінші, мына қайыстамға. Келесо, сен еш нәрсені көрмей тұрбайсың ба? Жоқ, мен көрем, просто оқыған месімін тамға тануайм. Следующий. Следующий дейт, кире. Шымың чеч. Шымыңы чеч дей. Чеч дейм шымыңы. Айланайын, не? Шарманда. Сен жарабайсың? Неге? Майтапан кенсің. Жарабайсың, бар кетөр. Майтапаның бұяғынан не тиешесі бар? Следующий. Так, мен қиләлі чарчап қалдым. Сразу сұрайын сенденші. Құлағың ұлғауы? Так, майтапан месін бе? Ден солық қандай? Мақұл. Атын кім? Жаска. Жаска? Сен бұл жерден не қып жүресің аял кіші ол? Жігітім мен келіп алыппын. Біз сахнада көпке жүру албайлы, қонақтарға да кезек берелі. Анткені қырғызда бір жақсы сөз бар, қонақ атаңнан ұлық дейді. Андықтан бірінші бөлік жаққан болса, екінші бөлікті көрішкенше. Шоң рахмат. Ош шаарындагы Ак Жибек турак-жай комплекси сүйүктүү кардарларына мыкты сапаттагы батирлерди сунуштайт. Эгерде сиз ыңгайлуулуктун, жылуулуктун жана тынчтыктын сүйүүчүсү болсоңуз, бул турак-жай дал сиз үчүн. Сатып алуу үчүн керектүү каражатыңыз жокпу? Анда сарсана болбоңуз. Сапат Global курулуш компаниясы кардарларга кам көрүү максатында 3 жылга бөлүп төлөө кызматын сунуштайт. Же болбосо эски үйүңүздү же автоунааңызды жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Демек сиз баштапкы төлөмү жок шаарыбыздын мыкты районунан кыялыңыздагы батирдин ээси боло аласыз. Кыялыңызды орундатууга убакыт келди. Сапат Global биз келечекти сапаттуу курабыз. Өзбекстан
Respublikasından kelgen bugun bizse qonaqda biz aldığınızlarga chaqirsak bir şаңды qol chaqib qo'ysangizlar bo'ladi. Ankeni bugun bizden mamlakatimizda qonaqda Bravo komandasi. Qol Sizlarni jamoamiz nomidan o'tib ketgan hayit ayyomi va bugungi 9-may g'alaba kuni bilan chin yurakdan muborakbod etib qolamiz. Ana endi sahnaga jamoamiz a'zolarini taklif etib qolamiz. Ovozinglar eshitilmayapti. Assalomu alaykum go'zal, latofatli, o'shti suluv qizlari. Qandaqsizlar? Qalaysizlar, yetimlar. Assalomu alaykum, hazilni kulgiga jas ko'raman, o'shlikda. Ya assalomu alaykum, salomatsizlarmi? Assalomu alaykum, otni yaxshi ko'radigan, uloqni yaxshi ko'radigan, o'zimizni Jaydar akalar. Salomat misli tug'ganlar. Xormanglar. Do'mbitaga bormanglar. Agar Do'mbitaga borsalaring, xormanglar. Bugun mana konsert ekan deb, bu konsertga Toshkentda Azimdan Bravo jamoasi kelar ekan deb tashrif buyurgan aziz Bravo ashaddiy muxlislari, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Otabek, mana bugun stadiondamiz, ha? Lekin maydonni qarang asalligiga. Lekin bitta narsani tan olib aytishim kerak, mana biz qirg'izlar bilan yuzimiz ham o'xshash. To'g'rimi? To'ylarimiz ham o'xshash. To'g'rimi? To'g'ri. Futbolimiz ham o'xshash. Qanaqa qilib? Ular ham jahon chempionatiga chiqolmagan, biz ham chiqolmagan. Yanachi. Ular ham tepaga tepadi, biz ham tepaga tepamiz. Yana bitta o'xshash tarafimiz bor ekan. Mana maydonni zo'rligini qarang. Zo'r maydonda zo'r futbol bo'lmasa ham zo'r konsert bo'ladi. Bitta taklif. Kelinglar shu jamoamizga yangi a'zo ishtirokchi olamiz. Kim olamiz? To'g'ri aytasan, lekin o'tgan Amerikada, Koreyada konsert berdik, to'g'ri? Yana ham kuchaytirishchi bitta yaxshi odam olaylik. Kim olamiz? Deputat olaylik. Nimaga endi deputat? Ular o'ymoy kuldiryapti-yu. Bizdan ham zo'r kuldiryapti. To'g'ri. Mana bitta narsani aytish kerak edi, Umid aka to'g'risini ayting. Mana menga mer bo'lish yarashadimi? Yarashadi, lekin mana qara kiyimlarni yarashgani qara. Ya, menga mer bo'lish yarashmaydi, lekin zo'r bo'lish yarashadi. Chunki mer bo'lish uchun aka, institut o'qish kerak. Bir 10-15 yil ilmiy ishlar qilish kerak. Ozgina olishni bilish kerak. Men uni qila olmayman aka. Lekin to'g'ri keladigan joying bor. To'ppa-to'g'ri. Nima? Ishtahang. Mana qaranglar, pandemiya bo'ldi. Shu pandemiya masalan Xudoga shukr tugadi. Shu pandemiya paytida odamlarga hayron qolmadim lekin. Mana hammada, masalan Qirg'izistonda ham aytdi, O'zbekistonda, butun dunyoda aytdi, masofa saqlanglar dedi. Lekin xafa bo'lmanglar-ku, masofa hech kim saqlamadi. Nimaga? Mana men karantin o'tgandan keyin mahallaga chiqsam, hamma kelinlar 2 qat. Birorta odam masofa saqlamagan. Eng yomon 2 qatligidan bildim, bular maska ham taqmagan. Umid pandemiya deganingga borib, odamlarga qo'yil qolmadim. Nimaga? Karantin bo'ladi deb hammasi borib, haligi o'chirtiryapti, gala bo'lib. Un yog' olamiz dedi-da. Siz qayerdan ko'rdingiz? Men ham chuchvaraga unagan bordim. Qancha oldingiz? 6 qop. Otash aka, mana momiyomi? Bu momiyo? Momiyo. Endi uni momiyo emasmi, yeb ko'rib biladi, uka. Qani?
Mo'miyo emas-ku. O'zim ham aytdim, qulog'im ichida mo'miyo nima qildi. Umid aka, mana yoshlarimiz ham buzilib ketdi, bildingizmi? To'g'ri aytasan. Kecha kompyuterxonaga kirdim. Kirsam, hali Counter Strike, PUBG degan o'yinlarda bir-birini otib, miyasini chaqib tashlayapti. Biz unaqa bo'lmaganmiz. Oddiy milliy o'yinlar bo'lgan. Kurash tushardik, futbol o'ynardik, chovgan o'ynardik, mushuk yoqardik. G'unajim qochirtirardik. Vahshiy bo'lgan ekanman. Oldingi yoshlarimiz parklarda quchoqlashib yurishardi. Hozirgi yoshlar mana pichoqlashib yurishibdi. Mana hozir 5 ta 6 ta bolalar, qizlar billa bo'lib bitta kvartira olar ekan arendaga, ichiga kirib TikTokga syomka qilib bir nimalar qilar ekan, uni otini house deyishar ekan. Bizi paytimizda bunaqa joylarda otini house deyishmagan. Nima deyishgan? Sauna deyishgan. Oldingi yoshlar birinchi uchrashuvda bir-birini ko'ziga qaramagan. Hozirgilarchi bitta uchrashuvdan keyin bir-birini ko'ziga qaramayapti. Bizda ota-bobolarimiz bor-ku, qing'ir qiyshuv yo'lida yurishgan. Hozirchi, hozir. Nito misol keltirdim. O'zinglar davom ettira qoling. Ondash aka, qizlarni qanaqa o'rasa bo'ladi? Uka, qizlar bilan tanish bo'yicha akim profession depoku. Qizlar bilan tanishish uchun ukam qaddi qomat bor bo'lish kerak. Shimlaring uka tor bo'lish kerak. Endi pul degan o'lgurdan muammo bo'lish kerak emas. Uy, joy, kvartira deganda vobshe hamma narsadan muammo bo'lish kerak emas. Ana undan keyin banklarda oho, shoting bo'lish kerak. Ana undan keyin mana mashincha. Duxing bo'lish kerak. Duxda birasi zo'r misol keltirdingiz-da. Umid aka bitta savolda, nimaga ayrim yigitlar rasmga tushganda bunday tushadi? Ayrim qizlar rasmga tushganda bunaqa tushadi? Endi hali duximni ko'rsin deydi-da. Umid aka. Rahmat. Dux ko'rganlar bor ekan. Lekin bizni terma jamoamiz bolalar bilasizlarmi? Mana shunaqangi rasmga tushadi. Futbolda bunday tushadi, bilasizlarmi? Nimaga? Chunki ularning duxi yo'q. To'xta. Otabek aka, statistik ma'lumotlarda nima gap? Statistik ma'lumotlarga qaraganda ayollarimiz xafa bo'lmanglar. Biz erkaklar ayollarga nisbatan ancha insofliroq, vijdonliroq ekanmiz. Nimaga? Sababi ayollarimiz, hamma ayollarimiz umrlari davomida bitta erkakdan qancha narsa xohlashadi. Ha biz erkaklarchi qancha ayoldan bitta narsa xohlaymiz? Arqat nima? 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 Duxi yetadimi? To'xtang, hamma o'zicha tasavvur qilsin. Nima? Mehr. Bana jamoamizda bor-ku, qiz bola yo'q-da. Qiz bola yo'q? Agar qiz bola bo'lganda bitta zo'r rol bor edi, shuni aytmoqchi edim-da. Voy otash aka, men borman-ku. Ya endi ukam, sen erkak kishisan. Yigit kishi unaqa bo'lmaydi. O'g'il bola bo'lgan, qiz bola bo'lganda bitta nomer bor edi. Majda prochim bu san'atda. Qiz bola bu o'g'il bola bo'lib turib, qiz bola rolini o'ynash aktyorlik mahorati deyiladi. Majda prochim bu meditsinada garmon yetishmovchiligi deyiladi. Bo'pti, xo'p, xullas sen qiz bola bilasanmi? Ha, bo'ldi, sen o'g'il bola bo'l. Mana bitta qochib turing siz. Luboy joyga tiqilaverar ekansiz. Kallangizga qo'shilib o'zingizdan o'zganda qolib ketmabsiz. Mana xullas sevishganlar bog'da. Ahmad aka, shu desiz, qo'lim yomon og'riyapti. Davolab qo'yaymi? Voy, zo'r ishlab ketdi. Voy Ahmad aka, shu yelkalarim ham yomon og'riyapti. Davolab qo'yaymi? Voy, zo'r. Ahmad aka, shu bo'ynim ham yomon og'riyapti, qarang. Yo'q, davolab qo'yaymi? Bolam, qarab kelyapman, zo'r doktorga o'xshayapsan. Gemoroyni davolamaysanmi?
To'g'risini aytaman, mana shu komandamizdagi hali g'alati bolalar rolini o'ynayotgan Tolibjon lekin hayotda sher yurak burgutchangal yigit, to'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Qo'ysanglar-chi. Aziz muxlislar, hozir sizlarga meni tushun ko'rsatuvidan original lavha ko'rsatamiz. Demak, kalit so'zni aytamiz, ishtirokchilar esa kalit so'zni imo ishoralar bilan sheriklarga tushuntirish kerak. Demak, dastlabki kalit so'zimiz ilon. Ilon. Voy. Ani sudralib yuradi, chaqsa o'lasan. Ilon. Voy, tushuntir. Ey, sudralib yuradi, mana bu chuvalchangni kichkinasi. Ilon. Ha. Oqqush. Kayfdagi oqqush. Ha, ana poliklinika tepasida bo'ladi, stakanga o'ralashib turgan bo'ladi. Chaqsa odam bo'ladi. Glavrach. Xotining ilon. Navbatdagi kalit so'zimiz begemot. Voy, Afrikada bo'ladi, og'zi katta bo'ladi. Begemot. Ey! O'rganib qolma. Anu semiz bo'ladi, qop-qora xunuk, tishlari qiyshiq. Bir o'ldirib qo'y, nima meni ustimga kulasan? Hayvon. Ha, begemot. Meni xotinim meni nima deb chaqiradi? Begemot. Va navbatdagi kalit so'zimiz maymun. Voy, zapaqda bo'ladi, faqat banan yeydi. Maymun. Voy, Ey! Ha, maymun nima deysan? Maymun. Ha. Jahongir otajonim. Orangutan. Sochini istirishga qilsachi? Maymun. Aziz do'stlar, konsert dasturimiz davom etadi. Hozircha bir necha daqiqalarga sizlar bilan xayrlashamiz va biroz vaqtdan so'ng yangi sahna ko'rinishlari bilan sizlar bilan yana diydorlashamiz. Hozircha sizning xizmatingizda. Bravo jamoasi bor. Yana sahnadamiz siz uchun. Biz aldığınızlarga Qadir Jarmatov agayımızdı, Ikram Yo'ldashov agayımız chaqiraldi. Sizlarga chiqarma tartolab bersa kerak. Qo'l chavlar. Biz No Name komandасы Ikram экөөбүз ар бир концертибизде бирден жаңы чыгарма аткарууну мындай традиция кылып алганбыз. Андыктан жаз келди. Жалпы күйөрмандарга арнап жаңы ырдын бет ачары. Кабыл алыңыздар. Erте жазда açılgan bay çiçeğim, erkeminiz katılgan bay çiçeğim. Erte жазда açılgan bay çiçeğim, erkeminiz katılgan bay çiçeğim. Bu çırayda gülüm kaydan aldın, yüreğime mahabat otun saldın. Bu çırayda gülüm kaydan aldın, yüreğime mahabat otun saldın. Bay çiçeğim karakaş bay çiçeğim, erte жазда açılgan bay çiçeğim. Bay çiçeğim karakaş bay çiçeğim, erte жазда açılgan bay çiçeğim. Çırayımdı görüp ben suyup kaldım, kolum jetpey sağa men kuyup kaldım. Çırayımdı görüp men suyup kaldım, kolum jetpey sağa men kuyup kaldım. Sol tarafqa durak olcha o'tirib barsizlarmi? Oң taraf barsizmi? Jamalına terbilip doysam canım, bir jılmayıp ortumdan koysam canım. Jamalına terbilip doysam canım, bir jılmayıp ortumdan koysam canım. Ulağada sen beni tosup alçı, tügölükke tügöyüm bolsam canım. Ulağada sen beni tosup alçı, tügölükke tügöyüm bolsam canım. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim, erte жазда açılgan bay çiçeğim. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim, erte жазда açılgan bay çiçeğim. Çırayımdı görüp men suyup kaldım, kolum jetpey sağa men kuyup kaldım. Çırayımdı görüp men
asıl canım. Çırak bolup çağılıp yollarımda Caynap turçu arı bak asıl canım. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim, erте жазda açılgan bay çiçeğim. Bay çiçeğim kara kaş bay çiçeğim, erте жазda açılgan bay çiçeğim. Çırayыңды görüp men sүйüp kaldım, kolum жетпей sağa men kүйüp kaldım. Çırayыңды görüp men sүйüp kaldım, kolum жетпей sağa men kүйüp kaldım. Мына светті өчіріп қоймайсыңар, чағылышып кетті пешіне. Рахмат, Қадыр, рахмат. Қадыр мен Икрамға маданияттың мықты қызматкеріне бір қол шағып қойыңыздар. Туғандар, былтыры No-Name командасы біздағы концерт қылып, былтыры концерт қылғанда Икрам менен Қадыр бір ырдашқан. Ошонда жаман алям болғам да. Азыр ырдап, азырдағы алям болдым да. Анан мен дағы ыр жазым, туғандар. Бір қол шағып қойсыздар ма? Бирок Қадыр Икрам кәлменен ырдады ғой. Мен дағы бітті кәлменен ырдадым да. Құрал Чоқоев. Қойбайтыр. Ассаламу алейкум. Йомам, неге мені кәл дей бересің? Неге? Неге? Икрамға ұқсас чачың жоқ та сен. Икрамның жарым башы жоқ, мен чолкам тұр ғой әлі. Ондағылар, соғандар біз Құрал екеуіміз Жеңішбек Айтиев ағайымыздың ырын соның қылып, ремикс қылып ыр жаздық. Азымдағылар, Құрал сен ырчымессің. Сен фонограмма ырдан, мен живой ырдайын. Бопты. Bir qol çağırlar. Bir qatı qol çağırıb qoyunuzlar.
Ушул биринчи ырым, анан акыркы ырым туугандар. Жада негизи Йомаева жакшырды айткен бир кол чап коңуздарчы, дагы ырдасын деп. Ырдасынбы же жокпу? Жок дейт. Жок дейт. Ошо жок дегенде аялым айтып атат да. Дагы бир сурап көрбөйлү. Йома ырдасынбы? Азыр жок дейбиз, жок дегендер бир кыйкырып койгула. Ооба дегендер бир кыйкырып койгула, Йома ырдасынбы? Жок. Номер жок. Йома ырдасынбы? Көrak болды, а? Анда саған нан жоқ, анда мен ырдасам. Çok рахмат, бар болыңыздар. Корал Чокоев, Эмил Токтошев, Бешбармак, автор Жеңишбек Айтиев. Эми урматтуу Жакшылык мырза, биз демөөрчүлөргө бир ыраазычылык билдирип койсок. Береке турак-жай коммерциялык эмес кооперативине жана ошондой эле Ош шаарынын мэриясына, Ош шаарынын маданият башкармалыгына бир кол чаап коюңуздар. Терең ыраазычылык билдиребиз мына ушундай достук концерттин уюштурууга көмөк көрсөткөнүнө. Эми биз бул жакта белектерибиз бар дагы. Белектерибиз бар. Ошондуктан бул белекти утуш үчүн менин командаман срочно 3 айым керек. Бала караганга десең. 3 айым керек. Белектерди айтып коелу туугандар. Power Bank бар. Power Bank. Жана нан атын билбейт кем. Суу куйгуч. Жанагындай чуркап жүргөндө ба спортсмендерге керек го ба сууну ичип алып чуркап кетип ошондой. Каалоочулар барбы? Жаштардан 3 айым 3 мырза керек. Керек. Конкурска. Эми акырындап таанышалы. Атыңыз ким эле? Мадина. Жаркынай. Гүлсанам. Тактаптыр. Эми менин бuyakta. Атыңыз? Ахмат Сила. Ва. Красава. Негизи паспортто дагы ошондой жазылган ба? Всё. Так. Үсөн Сила. Бир Сила меси жокпу бирөө? Так. Хашимхан. Хашимхан Сила. Сиз жактыңыз бар го, Сила пиласы жок а сизде? Болду. Хашимхан Сила. Нормально. Хашимхан Сила. Эми конкурстун шарды оп-оңой, чөп-чөнөкөй. Конкурстун аты называется подкат. Айымдар мырзаларга сүйүүсүн арнайт. Мырзалар айымдарга сүйүүсүн арнайт. Биринчи мырзалардан баштайлы. Сиз артыраак жылып тургула. Биринчи кожо жаш сенен баштайбыз. Так, кайсы айымыбызга билдирет ошондо? Биринчи сага билдирсин да. Сизге. Так, атыңызды? Жаркынай, Үсөн Сила. Ким эле? Үсөн Сила. Үсөн, азыр бул тараптан романтикалуу музыка кетет, короче. О, Жаркынай, деп акырын басканча. Эгер мага турмушка чыксаң, биздин жашообуз сонун болот. Мен сени ушунчалык жакшы көрөм, Жаркынай. Сенсиз мен 38 секунд дагы тура албаймын. Бир нерсе өзүң эптештиришиң керек. Түшүндүңбү? Үсөн. Мен сага асмандагы айды алып берем, питание алып берем деген сыяктуу. Кетти. Даярбызбы Үсөн? Музыка кетти. Жаркынай. О, Жаркынай. Алтыным, жаным. Сен мага турмушка чыксаң, сен ойлогондон да дүйнө башкача болот. Асмандагы айды алып бере албасам да, жердеги бүт бар нерсе бар сеники. Молодец. Жерде нелер бар екен? Ахмат Сила начинается. Ахмат Силага Мадина. Мадина? Мадина. Мадинаны алсаң, мойныңы жұлып қоятын деп. Қаяқта жүрсің? Ахмат, дайынсың ба? Ахмат, даяр. Микрофон беріңіз. Кетті. Мадина. Мен сени азыр сахнада көргөндө ушундай башкача болдум. Сен үчүн айды бардыгын алып берем, мыналарга эчтеке калбай калсын. Майлы. Кааласаң, бул жакта жерлерде отат, бул Ирунда. Сен ойло, элестет, ушундай элестет. Махабатыбыз өтө сонун болот. Ой, мала. Сен жанагындай пирамидаларда иштебейсиңби? Супер. Мага ишенсең дейт го.
2 айда путузға тұрып кетеміз дейді ғой. Ой, красавчик, Ахмат. Ака, үй біле бар ака? Жеңем отыра ушул жерде? Жоқ. Жоқ, а? Жеңем жоқ шықты да ака бүгін, мынаны деп. Даярсыз ба ака? Кетті ака. Атың кім біле? Гүлсанам. Gülsanam, men sizni yaxshi ko'raman. Sizsiz yasholmayman. Siz meni hayotimsiz. Bu bekar gap. Men hayotda chin qalbdan sizni sevaman. Hayotda Dubaylarga olib borib, sizni baxtli qilaman. Voy aka. Sizning bu gaplaringizni eshitib, men sizga turmushga chiqib kelib ketdi. Super. Aka. Malema Dubaylarga апарасыз, жеңем не дейді ме? Екон тең бе? О, сіз Aka мен hem Алла барып чакады. Ава. Кеңіре. Екі екен ғой ака? Атыңыз кім еле кешіресіз? Хашимхан ака. Хашимхан сыйла, красавчик. Хашимхан ака. Эми айымдарға кезек келді. Үсен. По-моему, Үсенге білдіреміз ғой деймін. Үсен, мына курткаңды шешіп қойбайсың, мына неприятно, ком. Пожалуйста, курткаңды шеш, ком, Шымды чаш дейді. Аты Үсен. Мисал үшін романтикалық музыка кетеді. О, Үсен, егер мені алған болсаң, біздің жашауымыз сон болады. Мен саға вообще бақырбайым, ысық чай берем, массаж жасап берем, арқаң тырмап берем, бірінде істеп. Өзің айтасың, а? Кетті. О, Үсен, мен сені көргенде жүрегім башқача болған. Сен айтқан сөздерді айтып, мен алсаң, өкөз бұл дүниеде бақытты болуыз. Ана. Мен саға вообще нервіңе тибейм. Меңді дағы жебейм. Ана. Мен жебеген аялды бірінші жол көріп атам ғой. Айта бер. Оны бер, бұны берем дебейм. Ана. Вообще. Үсен, боп кеттің, деймі. Дағы айтшы. Так приятно твои слова. Оны алып бер, мұны алып бер дейм. Нормально болау, а? Шо, өкөз тезле боп кетесіз. Мен ойнетілем, вообще мандай айым жоқ болса керек депче. Мына жүрет қой, берде жүрет қой, вообще андай. Іштек алып бер, аны алып бер деп. Мені жебейді. Мадина, бұның аты Ахмат. 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 Кетті. Ахмат. Ахмат жетім. Айде. Сөздерім қармап маға айтқандай көп болсоң, сен іштен келгенше мен тамақтарды дайындап, ысық чайлар менен жанына, десерттер менен. Десерт, аха. Сіз айтқандай массаж жасау, сөзің сөз болып. Болады, массаждан кейін тоқтай берелі. Анан, ошен тиіп алып атып кетпейсің бе? Қой әмі өкам, қой жемі. Әке, боп кеттіз, әке. Құда қаласа, қарайға, шырайымыз. Гүлсанам айымыз. Дубайға барамыз. Жана, Хашимхан әкеміз сізді Дубайға апарып келген, ә? Эми сіз қайқа алып барып келішті білесіз, ә? Ауа. Кеттік. Араванға апарып келем десем. Сен жақшы үйде балдар қарап отырсаң, мен өзім ақша тауып сені бағалам. Сен қиналбайла қой, мен өзім Дубайға алып барам. Пока ұшу дейді. Ака, мұнша бақтылы адамсыз, ака. Супер. Дубайға путевка алып қойып тұрыр, жачы. Так. Емені. Биліктерді берелі. Береке компаниясының атынан. Конкурсанттарға қол шайып қойыңыздаршы, қандай ойнап тұтқаным ба? Так. Менімше қол шайбылар арасында анықтаймыз ғой деймін. Бияқта башқы билік, бияқта Power Bank бар да? Ошо, башқы билік берелі. Power Bank. Ова, берірақ тұра өргілі.
Бері тұрыңыздар. Бірінші қатысушылар менен ғой деймін. Ава. Бірінші Үсін Жарқынай. Ушылар ұтты дегендер қол шағып қойыңыздаршы. Рахмат. Ахмат. Айс кім? Мадина. Мадина. Ахмат Мадина. Ахмат. Хашимхан екен. Ой, Хашимхан ака. О, ноунейм менен бравон емес, сізді көргөн келген ұқсайт елдер бар ғой. Ака, қайсы жерден келдіңіз? Шарқайлы үкімет. Шарқайлы үкіметі. Икрам ака өзсін жердештері деп қойсақ болады. Шарқтан келген меймандар бар бұл, қол шағып қойыңыздар. Бірінші орын. Пока өздері бер қойыр бәлі сразу, ле? Монда қылалычы. Хашимхан ака. Эми айымдарды сыйлайыз ғой, тұрау. Ошон үчүн мен бияқта бірінші орынды Хашимхан акебиздин командасы ұтты деп анықтап, қызыңызға берейін. Хашимхан акам өзі беріп қойсын. Өзі берсін, қол шағып қойыңыздар. Бұл сізге атайын алып қойдық. Рахмат. Бұл ішіндегі суларды неме қылайлычы, мұрзалар көреліш, бұларларым кішіне тіречілік қылышты ғой. Сен арапайға барып тұрып, алмасында бір самса берді десен береді. Сен ішіп қойдың ба өзіңле деулі? Рахмат, бар болыңыздар, конкурсанттар разылық білдіреміз. Әлеме, ұрматты қонықтар, конкурсанттар разылық білдіреміз. Бүгінгі концертті құттықтап, дағы бері талантты инеуіз келі олтырады. Интернеттен көріп қалсаңыздар керек. Интернет жылдызы Мақсат инеуізді шақыралы. Гитараның қоштосында. Мақсатқа қол шағылар. Макс. Так. Келіңіздер. Бүгінгі күнде шаңды отыралы. Сіздер үшін Ақжолтай Қанатбекұлының «Сен барда» деген шығармасын атқарып берейін, сезілесің бақыттай. Сен менің дүні жылмая, теребелт тегіз нұрдана, табиғаттағы саған ашықтай. Мағоқшоп алда саған ашықтай. Ей жарық кер ұялыңқым, жан бергеннің ағымсың. Жылт еткен жылдыздай көрсім деп еңсеткен жүректің назик, арзуға терметкен сен менің құбылжыған ырларымсың. Сен маға қуат берген жырғалымсың. Өзіңді көрсем бұлғанам, бұланбай атты туралам. Меңді өткен асыл адам сен болсың. Ергөге жинап толмақпын, менек бақтыл жан болмақпын. Егерде өзің маға тең болсаң, түбілік өмір жарым сен болсаң.
жазғылған бүтпеген махаббат дастанын жаздырған нұр шашқан жан дүниеме асылайын жолаңды өміріме шашылайын ақ жолам алтынайым мен қантип жашырайын бір көлген қабақты жарқ қылған жазғылған бүтпеген махаббат дастанын жаздырған нұр шашқан жан дүниеме асылайын жолаңды өміріме шашылайын Чоң рахмат. Анда эмесе бир туғандардың тілінде бір ырдап берейін, қабыл алып қойыңыздар. Қара қош, көзіңді аяш, менге қара, тұрыпты бекет yanında. Avtobus kelmaydir hanuz, uchrashdik yuzma-yuz. Qara yomg'irlar buncha go'zal, go'zal maxsus. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zal eding Ra'no. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azal eding Ra'no. Aylana yuzim Ra'no. Maktabimda hammadan go'zal, go'zal, go'zal eding Ra'no. Qishlog'imda go'yo bir g'azal, g'azal, g'azal eding Ra'no. Aylana yuzim Ra'no. Ko'zimning chog'im mani shaharlik bo'lib ketding, tintak shammani toshkanlarga ketding. Endi kimga dardimni aytayman, sevgini uyug'uysa qaylarga yetayman. Ko'zimning chog'im mani shaharlik bo'lib ketding, tintak shammani toshkanlarga ketdi. Endi kimga dardimni aytayman, sevgini uyug'uysa qaylarga yetayman. Sırası. Dağıvı. Boldu, getirdi öyle getirir. Anda bunda kalalı. Ardaқты Ош шары. Barımız telefondordu alıp, жарықтарын жандырып bir bunday. Bayramдық keç kılalı. Gelingizler, barımız. Kaçsın? Begimay. Фонарик жандырабыз сіздер үшін Бегимай. Жашасын Бегимайлар. Aşığım Begimay, Begimay, Begimay. Aslım benim ay, benim ay, benim ay. Raymalın bola yok senin ay, senin ay.
қарағат көзің менен қадалам қапилет жараладың садағам қантейін көкірегім өздің ай қалғандай бір мен үшін жаралан кереме сезім бер мағада сен мен тереңіме жеттің ай байқатпай алдыртан қарап шығып байкеңден ойларын азап қылып жақтырып қалғанымды сездің ай ашығым бегім ай бегім ай бегім ай асылым менің ай менің ай менің ай раймалың болайын сенің ай сенің ай бегім ай бегім ай бегім ай бегім ай бүгісі тұтойысып демең ай бүйікті еліп алдың демең ай жоқ дебе сұранамын бегім ай жоғырдаймыз өзіңсің қиялар берім ай жүрішім желден ағы жеңіл ай өзің боласың ешім берім ай үмітімнің гүлі үзілер кезде Титаник айсбергке сүзілер кезде сен маға үміт беріп сүйем дедің ай ашығым бегім ай бегім ай бегім ай ким жүрегім ездің ай ездің ай ездің ай аймалым болайын сенің ай сенің ай бегім ай бегім ай бегім ай бегім ай бақыттың құшындай қаншу жаным бақтылы жұбайым балшу жаным Tez olasızlar. Hey, aşığım Cürüm Raymalın bolayın senin ay senin ay Begim ay begim ay begim ay Ay begim ay Çok rahmat var bolunuzlar. Әлеме ардақты туғандар, азыр болса алдыңыздарға қайраттан браво командасын. Чақыр олауыз. Екінші шығарылыш. Браво! Зерікіп қалмайапсыламы? Dastlabki sahna ko'rinishimiz restoranlarda mijozlarning e'tiborini tortish uchun xizmat ko'rsatish borasida boshqa xodimlardan ajralib turuvchi ofitsiantlar bor. Ko'ramiz bizda restorandagi holat. Assalomu alaykum. Добро пожалуйста. Assalomu alaykum. Nima buyurtirasiz? Birinchisiga nima bor, ikkinchisiga nima bor? Singlim, birdan keyin ikkiga nima bor? Xo'sh, dengiz taomlaridan nimalar bor? Xolasiz siz uchun 8 oyoqni 9-oyog'i bor. Xolasiz delfin tuxumidan quymoq bor. Delfin tuxum tug'maydi-ku. Men ham qiz bola delfinni aytmayapman. Hop, suyug'iga nima? Yomon qilar ekansiz. Qachon shuna qildim? Hop, suyug'iga nima bor? Xolasiz men bor. Men quyu demadim. Nima yeysiz suyu ovqatdan?
Xos. Checheveshnya. Checheveshnya bormi? Kim deysiz? Checheveshnya. Ha, to'g'ridan chapdan ikkinchi eshik. Nimalar deyapsiz? Ha, chechevechniy sup demoqchimi? Boring menga Zavzalni chaqiring. Yana ish ko'rsating o'ta yaqqab. Assalomu alaykum xonim. Sizni restoranimizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Uzr, bu ofitsiantimiz sal madaniyatsizroq, bizni ma'zur tutasiz. Nima xohlaysiz xonim? Quyuqga nima bor? Xolasangiz men bor. Xolasangiz sizga 40 oyoqni 41-oyog'idan sho'rva bor. Yana nimalar xohlaysiz? Ko'ramiz bizda tanga topib olgan yigit. Voy, tanga. Как раз kerak edi. Voy, shuncha teshik ekan. Bunisiga solamiz. Bunisi ham teshik-ku. Yoshligimizda juda ham ko'p bolalar o'yini bo'lardi. Misol uchun qizlar skakalkadan sakrashardi. Ko'ramiz bizda navbatdagi sahna ko'rinishi sakrog'ichdan sakragan qiz. Nigara, 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 ha? Nigara, 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 ha? Nigara, nigara, tota, tota, ha? Nigara, nigara. Oh shit. Oiladagi muammoli vaziyatlarni xotirjam hal qila olishlik ham aslida qahramonlikdir. Ko'ramiz bizda oiladagi holat. Dadasi. Wow. 3 kunga Alayga onamnikiga borib kelsam maylimi? Damaganimi? Mayli, mayli, mayli. Voy, maylimi? Mayli, mayli. Alaydan keyin mama keyfga borib kelsam maylimi? Mayli, mayli, mayli. Bir haftaga. Mayli, mayli, mayli. Maylimi? Mayli. Rahmat. Qarang dadasi. Bu yerdan chiqqanimdan keyin Turkiyaga, Antaliyaga borsam maylimi 10 kunga? Turkiyaga, Antaliyaga 10 kunga. Mayli, 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 mayli. Ha? 10 kunga. Mensiz 10 tasini olib kelib olib, 10 martalab, ha? Mayli, mayli, mayli. Ko'ramiz bizda ona sigir bilan suhbat. Azizlar, bugun qishlog'imizdagi eng oldi sigirlarimizdan biri bo'lgan ona sigir bilan suhbat o'tkazdiramiz. Вообще, tozasi-yu. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha, yaxshi yursizmi? Charchamayapsizmi? Rahmat. Tinchmisiz? Haligi sir bo'lmasa qancha sut berasiz? Endi bu sog'uvchini qo'liga bog'liq. Agar yumshoq qo'l bo'lsa 50 litrgacha sog'diraman. Qattiq qo'l bo'lsa 20 dan keyin qachi qilib olaman. Zo'r, lekin chiroyli bo'lib, sochlarni tarab, atirlarni sepib qayerga ketyapsiz? Endi chiroyli bo'lib, atirlarni sepib, yangi kiyimlarni kiyib, Novvostolga ketyapmiz. Yo'q-e? Men bormayman. Borasan. Yo, bormayman. O'zing boring. Ko'ramiz bizda keyingi sahna ko'rinishi doktor huzuridagi otaxon. Ay. Ya, keling ota. Qaramaysanmi, bu bukilmayapti-yu, bu oyoq bukilmayapti. Nima bo'ldi oyoqqa? Ana bergan doring bilmay oyoq urib yuboribman-da. Dinaraxon. Qaravering. Dinaraxon. Labi. Ali otaxon keldilar, chiroyli qilib choy damlang, ha? Xo'p, bo'ladi. Qarashib turing. Xo'p, bo'ladi. Qarashib turing bir. Ota. Ha, bolam. Nima bezata qilyapti? Uxlab qolyapman bolam. Gapirayotganda uxlab qolyapman. Yo'g'i? Ha. Nimadan boshlandi uxlab qolishingiz? Qara, ana kuni uyga bir 4 ta qiz keldi. Shu qizlar bilan ota. Qizlar bilan kino ko'rdik bolam. Keyin orada men ularning yomon qizligini bilib qoldim. Yo'g'i. Shundan foydalanib ota. Foydalanib haydadim hammasini. Yo'g'i. Yoqonlaring dedim. Bunaqa qizlar bilan. Dinaraxon. Dinaraxon. Labi. Nima qilyapsiz? Tez olib kelmaysizmi? Choy damlang. Qaynayapti. Biz ham qaynayotibmiz. Keling. Yana nima? Tishim og'riyapti bolam. Tishingiz? Kakras yangi texnologiya kelgan. Qanaqa? Shunda tishingizga bitta narsa qo'yamiz. Bu ekran bor-ku. Shuni ekranda tishingizni polni ko'ramiz. O'tiring. Qani, o'tiring. Ko'rsatchi. Nimani ko'rsatyapti bu? Ustiga o'tiryapsiz-ku. O'zim ham aytdim, tanish chehra deb. Qani, Bo'pti, tekshir qani. Qani.
Oho, to'la, o bakteriya-yu. Az to'xta, nosvoyimni tupilib olay. Oho, Batkentni nosvoyi-yu. Qani, o bitta ham mikrob yo'q yo'qda. Endi kampir so'lagi luboy bakteriyani o'ldiradi-da. Nimaga? Chunki bu tishdan kampirdan foydalanadi-da bolam. Dinoraxon. Ya Dinoraxon. Menga qarang, nima shu Dinoraxon kelsa turib olasiz? Endi hech bo'lmasa o'zim turay deyapman-da. Ha, qo'ying, yiring. Barchamiz bilamiz, Amerikada Las Vegas shahrining dunyoga mashhur musiqali fontani bor. Ko'ramiz bizda navbatdagi sahna ko'rinishi Las Vegasdagi musiqali fontan. Ana endi Dubaydagi musiqali fontan. Va nihoyat Toshkent City'dagi musiqali fontan. Voy, yomon ekan-a. O, mana shu joyi zo'r ekan. Voy, zo'r ekan. Ana, endi zo'r bo'ldi. Bolalar, bu qolganlar ham fontanni ko'rgani kelgan, fontanni ustida turinglar. Ha, yo'q. Ana endi avvalgi zamonning sevishganlari bir-biri bilan qanday munosabatda bo'lishgan? Yaxshimisiz, Nargizaxon? Assalomu alaykum, Otabek aka. Men sizga Otabek aka. Labay Nargizaxon. Hozir yana ozgina yursam, stadiondan chiqib ketaman. Nargizaxon. Bo'ladi. Bilasizmi, men sizga qalbimdagi bir so'zni aytmoqchiman. Ayting. Men sizga ko'ngil qo'yib qoldim. Ay. Otabek aka. Labay Nargizaxon. Toshingizni tering. Xo'p bo'ladi Nargizaxon. Nargizaxon. Labay Otabek aka. Damingizni oling. Xo'p bo'ladi. Nargizaxon. Labay Otabek aka. Turing, fontanning ustiga yotib olibsiz. Qoqi. Yaxshimiz, choling bilan uchrashdingmi? Ha, zo'r bo'ldi. Prokat qolgan tali tishimni ber. Ha, tishingdimi? Ha, olib kel. Foydalan bo'lding, ha. Olib kel. Ha? Restoranga bordinglarmi? Birinchisiga sho'rva ichibsizlar? Ha, sho'rva. Ikkinchisiga 5 barmoq yebsizlar? 5 barmoq. Hammaqi! Bilib qoldik-ku. Hayotimizda juda ham ko'p yoqimli lahzalar uchrab turadi. Misol uchun, lotereyadan yutuq chiqishi, bugungi o'yinda sevimli jamoangiz g'olib bo'lishi yoki birinchi xotiningiz borligini ikkinchisi bilmasligi kabi holatlar insonning kayfiyatini beixtiyor ko'tarib yuboradi. Tasavvur qiling, ushbu yoqimli lahzalar aksincha bo'lishi ham mumkin. Ko'ramiz bizda yigit va qiz uchrashuvda. Restoranni ko'ryapsam, zo'ru. Betga nima keldi bilasam? Nimaga? Hozir men sevgan qizim bilan uchrashaman. Vo, zo'rku. Men nima qilaman? Voy, o'rtog'i ham keladi. Sen o'rtog'i bilan ko'rishasan. O'rtog'i bilan ko'rishaman. Patrushkasi bilan. O'rtog'i asalmi? Voy, shakar, dahshat. Lekin men anu qizlar bilan gaplashish bilmayman-ku. Voy, men nima desam, o'shani aytib turasan bo'ldi. Voy, uni o'rtog'ini ko'rsang, shunaqa bo'ldi, Keldimi? Keldi. Shularmi? Xuddi o'zi. Voy, sen menga shakar demeding? Ha? Bu bir qop shakar-ku bu. Jinni unaqa dema. Hozir meni qizim ham ketib qoladi. Men bu iPhone'ni ol. 10 minut ornomiz vijdonga tupur, yur. Assalomu alaykum. Ey, meni qizim, keling, Nozi. Marhamat, Nozi. O'pishim shart. O'tiring. Siz ham o'tiring amallab. Qani? Amin. Tinchlik, omonligingiz. Zato aqlli qiz baxtli bo'linglar. Nozi bilasizmi? Voy, sizni ismingiz ham Nozi, o'zingiz ham Nozi. Bugundan boshlab sizni Nozigim deb chaqirsam nima deysiz? Men sizni bugundan boshlab qalinim deb chaqiraman. Nima?
Qallig'im demoqchi edim, qallig'im. Aka, menga farqi yo'q. Kim deb chaqirishingiz? Xotinim deysizmi? O'rtog'im deysizmi? Muhimi desangiz bo'ldi. Bo'ldi. Lekin bugun Nozi, siz boshqachasiz. Ochilib ketibsiz, shirin qiz bo'lib qolibsiz. Yeb qo'ygilarim kelyapti. Men sizni yomasam kerak. Nimaga? Chunki bo'kib qolaman-da. Bo'ktirmaydigan joylarimdan beraman. Assalomu alaykum. Assalomu Nima alaykum. buyurasizlar? Ha, bizga bitta so'k, bitta shirinlik. Yog'li ovqatni bu yoqqa. Chuchvara bilan pirajka-yu. Assalomu alaykum. Sushin cho'pi-yu. Menuni bering. Mana. Aylanib keting shakar. Shashlik, qozon kabob, osh, mastava, chuchvara. Bu boydan bir zakaz qotdi, o'qimayapti. Somsa, shulardan 2 porsiyadan. Diyetadaman-da. Ha, bilinib turibdi. Siz nimadir yemaysizmi? Yeb qo'yganimiz ko'rmayapsizmi? Nozi, bilasizmi, sizga qattiq sevgi izhor qilmoqchiman. Havo shahrida. Shunda qo'lingizga uzuni taqib, men seni sevaman desam, qalay. Tolib, havo shahri bor. Uzuni topsang bo'ldi. Endi havo shahri uchish uchun oldin uni damlash kerak-da, uka. Nozi, bilasizmi, agar siz menga turmushga chiqsangiz, men sizni bir umr boshimda ko'tarib yuraman. Siz menga turmushga chiqsangiz, mahallada boshimni ham ko'tarib yura olmayman. Ha. Qo'ying, Nozi, o'rtog'im hazilkash, sizni raqsga taklif qilsam. Mayli. Tashayman, tashing! Qaytar! Meni ham kuchim bor. Sizni ko'targim keladi. Prosta belimda grisha bor-da. Ko'taruring, birato'la kemaroy ham bo'lib qolasiz. Yo'q. Aziz. Rahmat. Rahmat osh! Aziz Qirg'izistonliklar, aziz o'shinglar. Biz mana shu 2022-yilda hisobidan bugun 2-marta O'sh shahrida konsert dasturimiz bilan mehmon bo'lyapmiz. Biz bundan sizlarni mehmon do'stliginglardan, hazilni yaxshi ko'rishinglarni ko'rib, to'g'risini aytamiz, juda ham lol qoldik. Qirg'izistonlik o'shlik muxlislarimiz oldida, bravo muxlislarning oldida hamisha har doim bosh egamiz. Rahmat! Super. Молодцы. Eng son. Komanda No Name, legenda komanda. O'zimizdan O'shdan chiqqan komanda. Bizning ag'aylarimiz. Qo'l chavlar bilan. Emilesет көріңіздер, урматты туғандар, азыр черный кассалар көйіп кетті. Туғандар черный кассасы, классташтар черный кассасы, туғандар черный кассасы. Эмилесет деп көріңіздер. No Name командасы, ветеринарлардың черный кассасы. Кеттік. Қайрадан No Name. Ardagirlerдің черный кассасы. Basay. Qanana қолға су қылғандарың, ал тәс-тәс. Азыр үйге меймандар келет. Аяшатай ішініңдер. Саналу қалғанбыз. Көзі тересінде қолына су қойып батасын алған. Шындың бі? Боп тұр ата. Молодец. Ата ешке звонок келді, оқшай ташып қойын бі? Гәңгірбаш ешікте звонок жоқ, чалып отады. Алло! Biz geldik ne kılalı? Girmeysinler bir ya. Baktık baktılar. Geldinizler Ayaş'ta. Çoça kesilgen be. Ya Ayaş'ta ben 45'ten ne de olasın? Emin, o tayağını yaşına karma adamın iyi domni kılvay. Geliniz. Ve bala bu çocuk kesilgen mi çocuk? Ya Ayaş'ta bu ataka karab durat bir yakta. Boyun uzun bolsun, ömrün hem uzun bolsun. Ya Ayaş'ta boyun uzun bolsun da koyun. Boyun uzun bolsun. Men aytsam bola ule. Bala mı? Ya Ayaş ne kesilgen. Ve Kadir, bu balan mı? Bu ne jerige jakın taş buka bop kalgan?
Эми согуштан кийин стресс результат ушуда. Сразу мı? Сразу. Е. Assalomu alaykum asaqanlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Asaqanlar, Mashetda, Ko'k porterda bir bola bor edi. O'shani ko'rmadinglarmi? Seni ko'zing ko'ravi oq porterli qo'li. Voy. Ko'rmadik. Ko'rmasizlarmi? Yo'q. Xo'p, unda asaqanlar mana shu temiringizni menga yechib berasizmi? Qo'sham, barib tur anan Allah. Bu temirde O'rusqa ham chechib bergan emas, bar jo'g'ol. Ey Ikrom. Nima ordenlerin kamayıp ketdi? Meni bilesin-ku, qumar o'ynab turaman. Kartaga utulib qo'ydim. Oşol adatın qalbady bu. Qalbay tatta. O bir topçul murun esingdebi? Krupni akçaң utkurdun. Ova. Andan keyin maşinaң utkurdun. Ova. Andan keyin ayalыңды utkurdun. Jeringdi sattың, үйüңdi sattың, büt baylığыңды berip ayalыңды zorgap kalbadың bile. Oşo büt baylıqты berip ayaldı bekar alıp kalıpmın. Ertesi günü qaytış bop ketdi. Soğuş esiңerde be. Ya, soğuşta aytadı. Bay Yulia'nı tanıyorsun mu? Natasha esingdebi? Venera'nın yerinde kalvarlı o. Yok, men yerindeler. Yamanson. Çaçıson. Çaçı sarı. Ekön soğuşta bolgansın ba? Ya biz akopta kızlar men kayıp kılganmız. Soğuşta bolğansun mu deysin? Mınaka gelip oku munanı soğuşta kim bolğan kim? Yok Oku. Lutchi sniper goda deydi qo'y. Sniper bolğan. Oşo öz üzüklerden köp ölüp ketdi dese ha. Körgö sniper qarmaqda. Yo'qma. Sen kim bolğansın? Oku munanı. Qana. Mana oku. Lutchi burger goda. Ja bu ne veremdik iken munanı oku. Lutchi şoför goda deydi qo'y. Men şoför bolğam. Men bombalardı Kamaz menen taşıp apargam. Muna o Zaynabidin orada bir lağman kana argam nele? Almansur. Almansur'un canındagı Kamaz'ı muna men ap kelgem. Seniki oşo. Sen kim bolgansın? Oku. Mınday uyat sözü men okuy albayım. Men okuyum. Oku. Nesi uyatken? Lutchi Lüpçik goda dedi ha? Hey, oku bakan. Lutchi Lötçik goda dep turat. O Navay Park'tagı samolyottu men ap kelip kondurgamın. Oşonu aeroportka toxtatsaң bolbay bele. Oşo günü tuman eken ruhsat berbedi. Sen Dinara. Soğuşta kim boldun? Men mana oku. Men ayalda okusam baylanıp kalam. Sen oku. Okuyayım. Kim bolgansın? Men powur bolgam. Muna ol Emil Kamaz'da ap kettir. Sen samolyottu kondurupsun. Men bolsa uşu soğuştan uşu vest ap kelgem. Oşa aytam, soğuşta özüzdükler açkarıktan ölgön dese, badını sen jep koygan turbaysın. Hey! Mamleket kavar alıp atabı. Alıp atat? Sağa çalıp atabı. Ötkönde maga gelişiptir. Kur gelbeptir. Jamır jağsa gerek de su bolup kese gerek. Konvert menen geliptir deyim. Konvert. Konvertni berdi. Keyin kameraçılar ketkenden keyin konvertni qayra alıp ketip kalsa, o kıstalak şundan ham piyarşik bolabu ha. O kıstalakta. Oşa sağa gelgenlerin maga da geldi. Maga gelip konverti berdi. Anan ketkenden keyin konvertni açıp turup karasam yazıp koyuptur. Akça yok, mına akça. Ne deptir? Yazıp koyuptur. Aksakal kapal boğun. Bu yıl budjette akça yok, emdiki жылы beremiz deydi. Enen uşunday da kidalışık bolsa va? Oşolar maga dağı geldi. Konvertam yok, kamerayam yok. Bir suluğu kızga soluğan gül armatı koyuptur. Güldü taşap ketişti. Anan? Ve oşonun oruna kızı taşap ketmey mi? Ne kılat men? Solutpaytlım. Çaldar, sizlerde o boptur, konvert beriptir, soluğan gül beriptir. Maga olsa 40 tası geldi. Andan sırtkarı 10 tası kamera kötörüp geldi. Anan oşo 40 tasının arasından bir tüsü soğuk balası çıkıp durup maga tongo tüşpe eптеп seптеп zorga kaçuşan ırdap berdi.
Ушунчалык жиним келдик. Өмүрүмдө Катюшаны укпагансыз. Ушунчалык икрам ушу сага окшош экен. Ырчыбы? Сакалы бар экен. Жок, кел экен. Аты ким аты? Оны силер билесиңер. Ким ошо? О, согушта эмнени көтөрүп жүргөн элеңер? Курал. Чокоюп. Ушул жерде бир жерде жүрсө керек, келип бейип. Ошо куралга бир мастер класс кылып туруп, өзүң бир ырдап койчу. Я. Өзүң ырдап койчу бер. Катюшаны. Катюшаны. Макул. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Азыр мынантип жыгылдыңго ошондо тизең ооруп калды. Жок, башка жерим ооруп калды. Динкадан кийин мага да бир илхам келди. Бир ырдайын. Ырдачы. Катюшанын кыргызчасы. Атасы кеткен согушка, айлына кайра келген жок. Бешиктен чыккан баласы, атасын кайра көргөн жок. Атасы каякта экен? Ошо согушка барып, ошодон ары бир немкага үйлөнүп кетиптир. Мага да илхам келди да. Бирок мен гитара менен ырдап бербеймин, кандай дейсиңер? Ырда. Мага апке гитара бергин. Гитара оорлук кылбайбы? Я нормально, мына микрофонду карма. Мо гитаранын көшү чыгып кеттир. Мо гитараны ким кармап жүрдү эле? Курал кармап жүрдү эле. Энен кел. Кел дерме мага? Неге? Мага тийип кетти аты. Сенин чачың бар десиң, кызчалат болбо. 1943 жылы окопто жатып, аябай суук кышында 27 июнда жазган ырымды ырдап. Кеңгирбаш. 27 июль жайга кирет го? О малда кыш узак эле да. Ошол окопто жатып, согуш болуп атканда атамды ушундай сагындым. Ошол окопто отуруп атама ыр жаздым. Аталар аман болсун, аталар бар болсун. Аталар үчүн бир кол чаап коюңуздарчы. Бул ыр ата жөнүндө. Атам ушул жерде отурат. Ата сизге арналат. Кабыл алып коюңуз. Анан неге атама ыр жазам дедим, эй? Апам не? Бирөөнүн апасы өлө дедим. Окопто жатып, дедим, апама жазам ыр. Деп ошол жерде энелери жөнүндө ыр жаздым. Апам мени төрөсө, ак бешикке бөлөп, ак сүтүн берип чоңойтсо, атама зачем ырдайм, туурабы? Ого. Бейиш энелер таманасында дейт. Энелерибиз бар болсун. Энелерге бир кол чаап коюңуздар. Апам ушул жерде отурат. Апа, бул ыр сизге арналат. Анан зачем апама ырдайм дедим, э? Эко тең мени бакса. Лучше ата эне жөнүндө ыр жазып коюн дедим, э? Ошол жерде апа дегенде сызып туруп ата эне деп жаздым. Ата энелердин урматына бир кол чаап коюңуздар. Ата, апа, бул ыр сизге арналат. Бир малда ошону жазып атсамчы, согуш башталып кетти. Биякты карасам, атышып атат. Биягымды карасам, бомбалар түшүп атат. Ошол жерде окопто отурганда көзүмдү жумуп ушундай патриоттук сезим ойгонду. Ошондо ата энени дагы, сыздым дагы, мекен жөнүндө ыр жаздым.
Meken. Mekendештер барсыздар, bir qol çağып qo'yingizlar. Mekenim jönde ыр жазып атсам ата-ene зачем керек бар турау? Mekenim үшін ырымды қабыл алып qo'yingizlar. Анан бияқты қарасам, бирөө тұрып-тұрыпчы. Снайпер менен басты эле. Оғучундай учуп барып туруп, немистин башына тийди. Мен айтып атасың, а? Сен немиссиң бе? Снайпермин го. Жок, сен жок элең анда. Немистин башына тийди окчу. Ошондо немис тилин чыгарган боюнча мына деп мени карап келатат. Алдагы немис тагы бирөөнүн баласы. Мына арткандагы бирөөнүн баласы. Ошол жерде карасам, немистин көзүнөн жаш агып атат. Ошондо мен ыр жаздым. Немистин көз жашы деген ыр жаздым. Ырда. Бизден утулуп калган немистер үчүн бир кол чаап коюңуздар. Немистин көз жашы деген ырды кабыл алып коюңуздар. Анан кийин Yo'ma! Bakalaşka жөнүндө болсо ырдачы. Каякта ырдайт? Согуш болуп атса мерде. Ырга бок барбы? Ырдабайм. Мамына гитараңа. Мен бу гитара менен ырдабайм. Мен өзүм аспабын берип койгон. Өзүңдүн аспабың мененби? Эми сен карма мынаны. Азыр настройка кылып алайын. Икрам. Мо колуңда аспап менен иштесең досум. Мен тилим менен иштеп көнүп калыпмын. Мына кыйкырган арам тилим менен иштете окшойт. Başlayayım. Başla. Dim papidi. Oyay dim papidi. Porhum pahniyet. Hey! Dim papidi. Bili volsa. Dim papidi. Dim papidi. Sidin oynayışken Dim papidi Ram Din papidi Ram Onanda yırtaydı. Yaşa, kapız yaşa. Malades. Kesіңер бәрі. Келдік. O ilgeri қатарымыз көбелі. Ақша аз-аздан тиіші мамлекетті. Мұрын, Азыр қатарымыз азайды. Ақша ошо аз бойыншылы қалды да. Uşu ortada bir kırsa var o deyim da. Yok Men aytıp koyun oşa kırsağa. Öy mına veteranın akçasının çeken adam iki düğüne korbolot aytıp koyun. Öy бұл жетімге айтылған сөз. Anam bizden ateynemiz var o bizden çetimiz koyun. Аны қойғыла. Үй біле тұралып сөйлешенде. Қандай дейсің әрі? Сен қанша бала чақалы болып қалдың? Менде Құдайға шүкір 4-өө. 8'ta. Yok Кичинекей қаншада? 2 gündük canı tuğuldu raddomda. Tilmenen işletme ne Ne oldu? Oşonu ap çıkış gerek raddomdan. Tanış bilişler bolsa spasiba zasına dep жазып ап çıkış gerek. Ey İkram. Bu qarğanda dağı çаңдашқанды тоқтатпайды екенсің да. Kampir kaçan toktasa oşonda toktatam. Oşa kampir ekemiz maslahat kıldık. Toktatoyilde bu şu akırkı balağızın atın toktosun koyup koyduk. Malades, malades. Dinka, sen de çe? Mende 2 balam var. Yok ne mınça az? Bilesiңер го, men soğuşqa keterdi. Үй бүлөм бар эле, жолдошум бар эле, 2 балам бар эле. Анан соғуштан кайтып келсем, жолдошум күтө албаптыр. Ой, не кайтыш болуппу? Аяқта мен келгичен тушуздагы айылдагы кошунабыз токтоканга үйлөнүп алыпты. Yoma? Yoma? Ne veren be? Yok ne veren mese? Kızın be? Yok kızım mes. Kim anan? Kampirim bolat. Ayaş be? Ayaşın abi. Vay gangir baş caş nerseni uvalgıpsın da. Vay. Karday caş. Hey,
Yaşı 85'te. 85? Azı zaman önükкен. Makiyaj menen manda kılıp yaş kılıp koyat. Azı gerek bolsa makiyaj menen baldardı kılıp koyat bayba. Nege çıkıp aldın? Konsert bitelek. Nege çıkıp aldın? Protezimdi berip koyboysun bu. Protezin surap atat. Protezdi anan konsert bitkende öresin. Bada ona kıymıldatpay get, ona ikramdın daratın buzdun. Darat çıkkanda ele buzulgan. Hey! Hem uşuncha olup kaldı gegile bir çoğulup kalpız bir selfie kılıp koyayla. Ana. Hey! Kalkülatör menen emez, iPhone 13 Pro Max menen şöyle. Yok he? Kança terabayt? 1 terabayt. Biroq iPhone'um o sahnadağı nimede kalıp ketdi da. Hey! Kim var kim yok ha? Instagram'a atmayıp girgizip koyayın. İkram sen Instagram'da atmetka kılıp koyayın kim elen? Jaz. Sniper, Nijni Pravel, Sovetskого Союза, official page singer I love you too. Bunun uzağı eken atmetka kılbayla koyayın. Tokta anda ikinci business account'um var oşan atmetka kıl. Haydi. Sexy boy. Kadir sen kandaylan? Men oşo bayakı zloy çal. Zloy çal. Tinka sen kandaylan? Mamina radost, papina гордость. Kim var kim yok Instagram'a belgilep girgizip koydum estelik üçün. Rahmat. Baldare kim var kim yok dep kaldın argo. Meni tüşüme 3 günden beri Stalin girip otadı. Ne deydi? Tüşüme Stalin girip mağa karab kamne dep otadı. Naraka çakırıp otadı ertarak men kete tokşayım. Yok he? Oşoğa men silerge bir kerezim var aytıp keteyin. Bolerevi. Eger jigitler Dinara silerden birinci men kayçış bolup ketsem meni sögümdü mına ploştağı Lelim var go. Oşonun astın gazıp bu şerige gömgülü. Nege? Emi oşonu gazıp atkanda Lelin sulu çayına çıkılıp düşse oşonun orduna İshak Razakıp'tın esteligini koygula. Жақшы керез. Жақшы ба. Менің дағы бір керезім бар. Қоқыз сілерден ерте қайтыш болып қалсам, менің сөйгімді өзім туылып өскен ноқат қалып арғыла. Ноқаттың жолына қойғыла. Неге? Емі қазы бар олбайсыңар, ямалар бар, көміп қойасыңар, болды! Жігіттер, қыздар, менде дағы бір керезім бар. Егерде мен сілерден мұрын қайтыш болсам, менің сөгімді Тажикстан менен Кыргызстандын чегарасын таг ортосуна барып көмгүлө. Неге? Менин мүрзөмдүн дөңчөсү Кыргызстанга чегара болуп турсун. Бу крыса ошо жакта дагы движение кылайын деп атат. Границада. Анда менде дагы керезим бар. Мына мен кайтыш болгондо мына Сулайман тонун сөйөгүмдү Сулайман тонун так чокусуна койгула. Ал нерсени өзүңдү тууган уругун кылса болбойбу? Неге? Бизге оор көтөрүш мүмкүн эмес да. Ошончо болуп калды эми бир жаштарга бир кеңеш айтпайлыбы? Кеңешпи? Мен баштайынбы? Башта. Мен эркектерге берем. Өй урматтуу эркектер. Аялыңарды, бала чагаңарды үйгө камап коюп, өзүңөр жаш кыздар менен дачама дача, квартирама квартира кайып кылып жүрөрбегиле. Аллах берекени качырып коет. Эки дүйнөн кор болот. Арабтарда бир жакшы макал бар. Сен кимдин эшигини барып тыкылдатсаң, эртең келип сенин эшигиңди дагы тыкылдатышат. Этияттагыла тыкылдатып кетпесин. Менде осо аял кишилерге бар. Керезимди уккыла. Урматтуу айымдар, кассалап, кафелеп, көчөлөп жүрөрбөй. Анча-мынча үйгө келип казаныңарды кайнатып тургула. Казаны кайнаган үйдө береке болот деп айткан. Мен дагы бир кеңеш берейин. Динка ошол сен тамак жасалбаган кыздарга айтайын. Урматтуу кыздар, келиндер, Йома бургер иштеп атат. Ошол жерден доставка кылсаңар болот.
Өкірісі. Небересіне реклама қылып атады. Мен кеңеш айтам. Жаштар ұққыла, оң құлақ, сол құлақ менен ұққыла. Мына біз қарманған женіміз ата-бабамыздан бізге өтіп келді. Қысқа юбка киіп алып тикток тартпастан иманға кел. Кейінгі жаш мұңға динді татықты өткөріп бер. Өй жаштар! Екінші керезім. Біздің қада салтымыз бар. Бұл қада салттағы ата-бабамыздан бізге өтіп келді. Қада салты биік тұтып, кейінгі жаш мұңға татықты өткөріп берелі. Әлеме, үшінші керезім, үшінші кеңешім. Біз жашаватқан тыныштық заман оңайшылық менен келген жоқ. Майданда кимдир бирөөнүн қаны төгілді. Кимдир бирөөлөр ошол жерде өлді. Арабызда қанчалаган батырлар ошол жақтан қайтпай қалды. Өй жаштар, тыныштық замандын барқына жеткілі! Майсалбек, ертең сен мекеннің тапшырмасы менен дұшмандар тарап қарасын. Ал жаққа барып, дұшмандардың тағалу жерде соқ құрасын. Егерде сен тапшырманы тағы атқара алсаң, анда біз жеңішке жетеміз. Егерде сен тапшырманы тағы атқара албай қалсаң, анда мекеніміздің тағдыры орылыша түседі. Андықтан мекеніміздің тағдыры сілерде болған азамат жігіттердің қолында. Bir нәрсені біліп қой. Ал тапшырманы атқару менен сен мекеніңе қайра қайтпайсың. Игілік, Майсалбек. Ақ сүтіңнен айланайын, апаке. Мен сенің қандай кеш екенін білбесем, бұл хатты жазбайт болчумун. Сенің ақылмандығыңа, сенің қайратыңа ишеніп жазып отырам. Ошенсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ала кандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табаарсың. Мен ага өзүмө ишенгендей ишенем. Ооба апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Мен сени эмнеге төрөп чоңойттум дээрсиң. Ооба апа, энесин. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта урган зулум күч. Биз ал менен күрөшпөй кое албайбыз. Антпесек, биздин адам деген аттыбыз өчөт. Мен эч качан согуш теңсеген эмесмин. Мен өзүмдү эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен. Балдарды окутуунун ордуна курал кармап жокер болдум. Ал менин айыбым эмес, апа. 1 сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып кайра кайтпаймын. Душмандын талалуу жерине сок куруп өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн. Бул менин акыркы катым. Акыркы калем шилтешим, акыркы сөзүм. Мен өз ыктыярым менен бул жолду өзүм тандадым. Мекеним бул иште мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени артында туягы калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жоодурган көздөрү ошол мен. Бутакка көгөргөн жалбырак ошол мен. Талаада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга үйрөткөн эң алгачкы ат амгасы ошол мен. Ошонун баары мен. Ыйлаба апа. Мындай өлүм үчүн эч ким ыйлабасын. Кош төбөлүккө кайыр кош апа. Кош карааныңнан айланайын Алатоо. Сени мугалим уулуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт. 9 март 1943 жыл, түнкү саат 12.
Жашасын ветерандар! Раз, No Name командасы біз сіздерді сүземіз. No Name жана браво, чоң рахмат. Жашасын Өзбекстан. Ошону менен сиздерге арналган концертибиз сөз соңуна келип жетти. Келип берген көрмандар, барыңыздарга чоң рахмат. Браво, No Name! Ош шаарындагы Ак Жибек турак-жай комплекси сүйүктүү кардарларына мыкты сапаттагы батирлерди сунуштайт. Эгерде сиз ыңгайлуулуктун, жылуулуктун жана тынчтыктын сүйүүчүсү болсоңуз, бул турак-жай дал сиз үчүн. Сатып алуу үчүн керектүү каражатыңыз жокпу? Анда сарсана болбоңуз. Сапат Global курулуш компаниясы кардарларга кам көрүү максатында 3 жылга бөлүп төлөө кызматын сунуштайт. Же болбосо эски үйүңүздү же автоунааңызды жаңы батирге алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Демек сиз баштапкы төлөмү жок шаарыбыздын мыкты районунан кыялыңыздагы батирдин ээси боло аласыз. Кыялыңызды орундатууга убакыт келди. Сапат Global биз келечекти сапаттуу курабыз.